Anak Oot. Aduh kakak, wisung tahun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake rintangane, ake halangane, alisan duwe anak lan rabi, wayuan kakang liwani. Oh sayang, Ajawati kakang masih tetap sayang. Lamun kakang bener iman lan bener arepan sayang, kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Buat majikan lanang, dalan majikan lanang. Buat atiman sinde getaklan, ya punya lo bener. Spesial buat pemirsa ising de Qatar. Awan bening janji kakang tik anti-anti, ora niat ora pengen luru ganti.
Raffi Karjaya kerja bareng Naifa Production. Khawatir akan masih tetap sayang. Lamun kakang bener emangan bener harapan sayang. Kakang bener eman kelawan sayang.